Tuyen, tuy kabarbaro nga programa, abay sana inokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno patagina na. Uyo ganda karod, gagayem ko dita taintay din gen, da ito iya pakasaritaan, tibida tayo ani. Pepita. Sarasarita mlay tayo ni Ampyung kamoto, at may sakamatan dito ruwar. Di mo ngamin pinastrek. Mabain ka no asumrek, iti balay mo ta, agat kabalyo ka no. Anya? Jakod na ako, agat kabalyo, tiluko. Kasano nga agad kabalyo? Kasludyak pa'y nakakita iti kabalyo, dito bugyasan na. Naggapo ka no iti balay, dala kay punpun niya pa o. Agat kabalyo ka no mutan. Nga talaga ni Ampyung Nanyala dito ti pangiramramanan na kiniawa punpun niya po. Gapo, tano, agpaggak na dyan lakay, kaslag gargaraigi ka no kabalyo. Madinit ang kamutaw. Sana naala iti uyaw-uyaw ha. Ay, saan ko nga uyawan ni ama punpun niya po? Nagkagayimang kaming tubay. Binulot ko lang ti ko na ni Ampyong. Kano ko nakmut? Wan, yung sana nasaya ati agul-ulbog. Kaslad na sa bali ang pagsarsaritaan nyo kinampyong itaya. Ay, awa, may panggaplango dito kabalyo. Anya? Kabalyo? Ay, sana nga gangangaw. Rambakan ka nun ni kagawad sa ka, iti panagtugaw da kada kapitan inton bigat. Agparti ka nun iti kabalyo. Apay ang kabalyo palyaan. Sa bagay, naimas ka na ti adobo ang karnit kabalyo. Ay, permiya, langro na iti tapa. Adda nga minidi amo kanya ilukos, ama nagsinay ti karnit ti kabalyo. Ay, weng, ura ti gayem ko ni Powell, ay kaya na rin da. Aw? Napigsa ka nung amin ti kugtar ti kamaodi ti kabalyo. Tila sasawa. Iso ngagpaparti ka na ti kabalyo. Parang nagasgasat, ora iso ti kutit, ang nga ba kakagawad. Ay, mawat akong kamuto. Kaslay ti kabalyo, anapigsa ti kugtal, ti kamaudi na, ti kapigsa na. Ewan mo ta. Ay, pasensya ka na, ding. Di ka nadlaw adagos. Naimbag, tadyak pinatry adagos ti kotsek. Apay nga tangamin na dito'y sangot ti balayo ti dropping point dagiti basura. Makadadaol iti buya ti napintas sa balayo. Napipintas amin abalay ditoy. Ita lang ang makita ka. Nabiit kayo pa'y nga tangag kasira dito niya. Nabiit kami pa'y ngagpaiso. Idila na minsan na bulan. Ay, nabayag kayo gaya man. Agkas kasira kayo kadi? Uno, balayo. Nabiit kami pa, itawan pa'y makatawan mi. Agkas kasera kami laan. Ngam inutan ka no abayadan dagiti amok. Ta kayat ka no nga ilako ti akin ko ka iti dayta abalay. Kasta gayam? Awin gayam. Siyak ni Jano. Siyak mat ni Madonna. Sige manong Jano. Amangan no pagungtan nak ti amok ka bakit. Naimbaglaan ta, naka-soundproof iti unag ti balay mi. Kat saan amang ti kaslan megapon at timag ni mami. Ti amok ka bakit. Ha? Ay sumrakak mo iti opisina, Madonna. Naragsak. Apanagam-am mo ta. Aganad kayo iti panagmaneho yung manong Jano. Sige. Naangaumot ni Madonna. Nabiit da kanupay. Tawan pa'y makatawon da. Ang kasla saan mo't ngaglang nga akatulog. Saan ko ang nasumbatan at agos ti awag yu, daddy? Naggapuak kamin itiwar anang ipan kadagiti basura. Apay nga minasigat kinangirwar kat adamat ti katulong. Kaasimot ni Nana Solay, daddy. Nagado ti trabaho na. Asikaswan na pa'y ni mami. Kumusta gaya man ni mamim? Agpapaimbagan iti panagangkit na, daddy. Kagura ngamin ti bagay na tinakaro alam miis. Parang magkasangpet ako ni ti mabiit. At dala na patang nga si kaswag dito yung Amerika. Baka mo kapailangan ti negosyo tayo, ha? Wen, daddy. Siyak ti makaamo. Inaklaro da nagdigos. Siyak to ti umawag kada kayo na makadano na kini opisina. Nauray kamot lang anang sungbat iti awag ko, Jano. Kunam nga tadyak nakita. Sino day kinasarita may tiruar? Ha? Ay ni Madonna day jay, mamang. Katulong day ti dakkal abalay ti sango tayo.
Langa na pa'y laang. Aglanglangan akatulong. Naglad! Eh, narigat yung guyo mamang. Katpudno mo tayong bagag. Ay, si Kachano di mo ibaga akursunadam tay sakit mo. Ay, di ka mangibabain. Saan mo nga ibaga agtindag ka lang, iti katulong? Damok pala nakita, mamang. Kursunada kon. Sa anak mo takas kadag iti barkada nga express lab. Kam amuda pala ti babae. Awan pa'y 30 minutos. Nobyadan. Awan delikadesa dagiti kasta babae. Amang ano kas Jedi Jama doon Napintas tinagan na. Ngam naglaan man. Kasangsangpat ko lang dito opisina, Daddy. Awagan kayo kung maitiag man maneho amangan no may dumpara. Ay, nasa isaya ata saan ka nga imawag itay. Amangan no madisgrasya ka nga agpaiso. Masalusot ko gayam iha. Ado ka din ti amom akaaruba tayo. Awan pa'y unay, Daddy. Adamot, adi ti opisina ti ayan ko. Babak ng amin natatao ijay. Nagdadakkel dagiti balay da, Daddy. Kasla subdivision. Adda nakasarita kitay. Oh, lalaki o no babae? Dahita ti dags adamagan yan niya, Daddy. Siyempre lalaki. Barupay. Nagwapo. Diyan tinagan na. Gapu iti langak. Napagbigdutan nakakatulong. Madonna, napintas ka kanyak, iha. No saan akatulong ti pagkitkitaan da kanyak? Amang ano pagarupon da nga ampunak. Ay, saan ka nga ampon? Pudpudno nga anak da ka. Kwan gayam, kasano narumwar ka? Mapagbigdutan da ka pa nga ta akatulong? Kat no nagpintas ti kotsem? Saan da ka makita? Tatintad ti sarming tilugan ko, Daddy. Kan nakasanglasak. Gaputa na pintas ti di kolor nga ang tsukos ko. Kasla aglang lang nga pintas. Saan mat amay lingan dagiti kamurok? Saan mo natagibasitan day tabagim kanday talangam? Adda iti kaunggan ti pudpudno a kinapintas. Da kayo lati mangibagbagaan na pintasak, Daddy. May mayat, no ti pan nakaamo dagiti katulong, kat may sa akatulong wenno ampon. No saan ngagbabawi ni Ampyong, di panagtrabaho na iti garden, di saan ko may kapis iti naima sa merienda niya, pipitak. Namimas nga ta ate adobo akan kabalyo pulutan da. Oh, inton bigat pala ray jay. Amangan no, pugso lang ni Ampyong raya. Anya pugso? Asino nga rin ti pugso? Ad-adaasan ani kagawad, saan ko maanangabak na jay? Saan ka nung arudan mapapan ka mo daw? Ay, wag. Nagtrabawak lang dito yung garden. Makaramanak maglatay tinaimas no kahit ko. Sana masapol na mapanak, makipaspas ka nun, makipunpunsyon. Katbuan, awan matidakas na. No makiandingay ka. Ngam, aguri ka. Damag ko maigindan ka no, iti kasangay ni tutay. Ha? Kasta? Kung naglakit din, no ti kotse ni Jano tinagbusina. Itidakal magkaya mamalay. Wow! Nagpintasan na kotse. Nanginalakit ti Tayta. Agkaskasera damit lang. Ang mga nutintin na ganda lang Tayta ang kotse. Kanya gata tinegosyo ta. Umut-utang iti Bombay, wano, isuda amis mo ti agpapautang. Saan da nga agbayag iti pagkasiraan tano kastalang. Naturad dakit di Tanagkasira da iti kasta kadakkel abalay. Oh, kung nagnumarabyan ka man nga agawin Jano. Nagsaruno kayo na gaya, may tinapinta sa kotse na iti agkaskasira ti tapangir. Kung nagpaikit din, nagtulag kayo. Ay, nakita yo ka diti naglugan, mamang? Kasano makita? No adak dito biranda.
Kadnadlaw ko titinted asarming ti kotse. Bak nang sakit di dagiti agkaskasera dita ah. Lubak nagda. Apay ngagkaskasera dalaan. At ako mabukod da balaya. Adamat kasta mamang. Sigun ken ni Madonna. Nininot ka no abayadan dagiti amo na dayjay abalay. O di saan dagarod abaknang. Ada nga tam amuda a broker anang ahente kadakwada. Nay, nakalagip ka man ngayon mawag mo doy. Awisin naksamatan ngagkasar kayon kini badadang. Ha? Sublating kamot na sutilin na. Angaw ko lang dayta. Amom kailidakan di tibugyasan. Ay, naimbag pa yata nakaado ka iti apit yung tatang mo. Ay, manggikan tuman nga ro di bakasyo dito, yorid wa kabadlaang. Ken, mais. Sige nga ro din. Pumasyar ka dito, inuad na tsimpo mo. Sige, bye. Yan. Ay, kamutaw! Ay. Kapi kapay! Naladaw ka nakaluto, tanay bayagak nga miniti na panak. Ay, agyaman na kapipita. Nibutoy sa aman, di kinasaritam nita cellphone mo. Unman, nakalagip man ngay mawag tinmokong. Kunak nga rod, ngagpasyar mo titibugyasan, ure pagbit lang. Unman ka? Umay lagi to itat no. Uy, apag sublino kayat na. Uwing nga rod. Tanay, maliplipatan tayong samutan. Ang mga nung asawan. Ay, di na lang bagbaga tiluko, ta di na kati agawis. No, sana napatnog to si Liyasay. Napayagan ka saan ka nasibukan dagiti masetas di terror ti Alan. Naimbak, tawan ubing ngagdadaan. At tirimuar abakat itikit ti karoba abalay. Langana ti baknang. Isok nga tati mamang ni Manong Jano. Ay, agturong dito'y ayan ko. Naimbag bigat yun, nana. Madam. Naimbaga bigat mo ba't? Si kakaditi katulong da. Nagiti agkaskasera iti day tabalay. Siyak nga agpaiso, madam. Jakon mas daw. Langampay lang. Aglanglangakan akatulong. Nay, kunak man no rimor kayon mamang. Apay nagsubli kayo pailaan. Malas ka no, ti agsubli no nakarwar kayo. At adang agmamalas sakit iday di akim mabalyo a babae. Nay, Nagaduti sa bali amaranak ni tarwar. Day pailaan. Ay na, no apay nga inasit pailaan. sino mamang? Day katulong da dito dakalabalay Nagpintas tinagan na amado na. Hanggang kaslaki mabalyo ba't tilagana. Nalabas sa amat dahit apang nanguyaw-yukin ni Madonna mamang. Katagpay sumat. Ay, naglaad. Kim mabalyo ti gasat no iso ti makitak. Anya ti kahit yung asawan iti dahit akim mabalyo agasat mamang. Makamalas nga rood. May kong tartig gasat abigbigat. Ay da! Ang papapawi ak lang arod aribwar. Saan ay patagti papanan nyo? Saan na daday tati pagsaritaan ta? Alagip ko bandikit di. Saan nga agsubli ti nagbakasyon akatulong tayo? Tama gano na ki asawa pa yan. Magalatalangan iti kasukat na. Itaman pa'y napanunot yung mga alatayo iti katulong. Nakakita kayo mananti napalan yun ako nak. Anya nga inapalan ngay magbagamot dita. Saan lang ngay suda ti makabail ang mga alay ti katulong. Kabailak mo ta. Bayam mamang, tagdamagak kini Karen wano kini Gina. Barang Adam amuda akatulong. Dumaw asak man iti merienda kandanom dita istor.
Ne, abit lang. Kasla malasing ko daytoy a kotse ah. Wen, addan nakakit-kitak iti daytoy. Ne, ni Madonna daytoy masabat ko. Ay, naimbag bigat yo, Manong Jano. Ne, nagranata man dito store. Nakagatang ako, Manong. Masadot ni Madam Adom sa iso siyak ti binaon na. Kadwam gayam ti amom. Iso ka di dayta ti kotseyo? Uwan, Manong. Kaya ti amam amo ti amok abalasan. Nakapimpintas. Napudaw kan natayag. Kasla, inukisan apuraw asibuyas tinalinis ako dil na. Ha? Ay, kwa. Mabainak sa. Sa anak agwapo. Sa anak mo tabak nang. Napakumbaba kayo, Manong. Madlaw mo tila ngayo. Aywan gayam. Nagkita kami itay ka ni mamang mo. At kadwayo ka di? Ha? Ay, adda sa bali ang panan na. Ay sige pa'y panawang ka pa'y nga rod. Kitni, matrapik ak tumanan. Agyaman naklaunay, Miss Viola. Wan, nabayagan na nagawid ti katulong mi. Kat, saanan nga agsubli pa'y siguro? O sige. Awagang kan tulatan inton adan makasari tayo. Ngay tadyo akatulong mi. Sige ma'am. Agyaman na klaunay. Bye. Jano, magibabain ka talaga. Ne, mamang. Apay nga gungungot kayo mutan. Takasano, impadamag ti amigak, nakita na kayo kano iti day ti Amadona, nagsarak iti convenience store. Ha? Ay saan kami nagsinarak? Nagrana kami laang, mamang. Urayan niya ditan. Ay na, Jano, day ta kinagwapom. Imposible asan nakamakurso na daan day ti Amadona. Ay sus, di ka bang ipapain. May salakit ti nakatulong ti asawaam. Da kayo umat, mamang. Unaan nyo dagiti mapasamak. Ay basta! Daytoy ti makunakkan ka dyan. Liklikam day ti Amadona, ha? Sana mabalin analaad kan katulong lang ti pagtungbalang. Anyay tayo ti bagbagam, Madonna. Jak na awatan ta nagsubli ti sangailik. Apay, adda ka di problema ni Mamem. Awan, Daddy. No, apay ngamin na dito'y pala tinapanunod yung nagpalayan. Taapay. Hindi ba katakaruba? Nakauy-uyaw. Taapay, inanalo na ka. Kan asino day tabaket. Saan ka no nakakaskas daang ngaglang na akakatulong? Di mamang ni Manong Jano. Valerianan sa ti usto anagan na. Ni Valeriana. Amoyo, Daddy? Ni nga ta Valeriana anang basted kanyak. Ure gwapo ak inuyaw naklata tanakurapayak kan. Daddy, ada ka kadi payaan? Awan iha ada ak si bibiyagak paylaan. Napaisip magitiday tanging bagayo, Daddy. Masapol saan tayo aliplipatan ti umisem wano agkatawa. Masurun ka kadi iti day di Amadona. Amom, at natagitay ta tao, ano masubraan dati masuron, tumong pa, wano pumuta, at dapat nagatay ad amang suronda. Anya ti kayat mo kadagita. Awan kadagita ti kayat ko, Daddy. Mata amang suron kanya. Tay taman ti kunan, bayamlat ta ida. Nabarsakin da kayo ti bato, barsakin mo't ida iti tinapay. Ngam, saan mo ngay gargarapon, wen? Dahil tala unay ti magusgustwak kada kayo, Daddy. Saan ka masursurun? Anya ti ammom, amang ano isunto ti agbalin akatuganam. Ala ni Daddy. Ay, malagip ko gayam, Daddy. Kaano ti panagawid yo? Ay basta, adda aktulat tanitan, Madonna iha.
say, kamutaw. Anda ka naman ng pagsirkak. Sana ko na mas daw, pay. Ngay, naumakansa na makakikita kanya. Ah? Kaya't mo na pumanawak man, hindi tayo bugyasan. Ay, saan mo ta? Nung mabalin la ko ma, saan ka na pumanaw? Narigat, ti maya dayo kan maawanan ni tigayim. Sa anak mo't amaawan na gayim mo. Ore adayo gayim kan tulad ta. Kanayon na ta malaglagip ka. Kastak mo't king kapipita. Okay, kano nga ti papan mo? Panaglos ko na mo't Inton umay habigat. Inuyak tayo ka tinagimpakin Umay kayong tumang rabikin ko la sige balayan no bigat Ay, talaga insapsapa mo ngayon baga tap na may sagana may dagiti buksid niya. Kasta ka na ipipita. Anyati ko na dakaran kan chinakan ka, Jano. Aden rekomendada katulong. Intod da kanyak tinumero ti Marapait Agency, mamang. Security agency samot dayta. Katulong ti masapul ta. Saan a security guard wano detective? Agency para kadagiti kasambahay dayjay, mamang. Ay, kasta. Mapagtalakan mo't lang at dagiti ibabaon da katulong. Amagano kamang ti sindikato dagijay. Saan mo't nga taa? Saan da nga agaramid iti pakadaksan da? Imbagam ko nga uray katulong. Kat saan akas ko may ti dayja Madonna akim mapalyo ti rupa na. Kasi nagtala nga roda na makabatog itirwangan, Jano. Insardang mo pa ila ti kotse. Imbaga, tawan ti sumarsaruno kadata. Sa balimot nga mintikit kitaan nyo, mamang. Iso asan nyo anadlaw ti sarsarunon tayo a kotse. Naginayad tumot nga bin. Babae lakit ni tinagmaneho. Tilakit ni balasa nga amo ni Madonna tinakalugan iti dayta. Apay, nakita mo ka din? Ay, saan pa'y? Amangan kunak nga road. Dak pa'y nakita. Uray dagiti dadakkel na. Kasanumat kami kat dayja Madonna ti bakit kita. Baka umapay-kit din ti rupa na. Anyakit nga road. Iso aka na yun ti mabatbati iti ruar. Nila madlawan ti ruarda. Kanapay asanda bakit kita. Kamang dansamat iti sindikato. Minana balarihan na dito umas asidog kanya. Uy-uyang na ti kinalaat ko. Magustan not sama ta kasarasarita. Anya nga tati baga na kanya. Madonna! Pinigat sa akat asibsibog ang dagiti masetas mo diti ruwar ti balayo. Amangan no, malaylay, Madam Valerie. Narikat no, day tati pakaungtak ka dagiti amo. Amangan no pagtalawan na kapay kiti Ay, malagip ko man kiti. Tsak pa'y nakit kita dagiti amo ba? Masaksakit ni Madam. Ni Sir Matt, aday di Amerika. Sino nga ro tinakalugan iti kotse no ko? Ti amok abalasang. Di yung makita na nakalugan iti kotse. Tatintin nga minti sarming ti kotse na. Siguro, nakapudputaw launay anya. Kat sana kaya tingumisi. Morena ni Madam, akas kanya. Ay, nagpuskulan ti rupam anang ibagay ti dayta Madonna. Apay, napintas ka aya iti panagkunama. Ay, jakmat imbagaan na pintasak. Ti kunaklaan, agpada kami amorena. Ada pa ibagayo kanyak, Madam. Sumrekak ko man. Ado pa'y ngamin ti aramidag. Rumuarak pa inton madamdama. Nawadan. Kaya't kula kumamakita dagiti amok. Makadanon day ta kadakwada, Madam. Barang anay iton maimbagan ni Madam inton sumangpat ni Sir. Isyak gayam tada ibaga na kada kayo. Anya day jay? Pakumustaan yung tuman ni Manong Jano. Sige, panawan kayo, Pai. Naglaw ko nag-group pangat ti rupa ni Nana Valeriana ti. Panayang bagak na idanon na. Ti pakumustak kin Manong Jano.
Daman nga tanti surun na. No ibagak anawaya ni Manong Jano amang pasyar kanyak. Panunutan ng tupay alala ka anak a babae. Kat kamatik launay ti anak na. Uray ni Manong Jano kat sa bali ti panunutan na may panggap kanya. Inton malim no bigat tayo matati panaglos ko. Isungay mayak dito garten kalpasan na nalabak na kiti badaw. Awan unan ti trabaho di ti garden. Urayin lang nga inti panagapit. Nang runa ta, urayin ngagbagas ti patatas. Imayak lat panagpasyar mo ta. Tambara ka mangyag iti merienda ayo. Tapno, jak bukbukudan ti merienda iti nilimuto. Ay no, ay hindi ta ah. Pagbibingan ti grasya ako na da, anya. Lakit. Ay kulas! Isardeng mo pa dita. Respita rin dati merienda. Nginyag ni pipita ka na ta. Ipapasan ta damay. Ala, kas na sa anak mo nagsuplay. Ah? Ungayam ka mo to. Naimbagansan niya mapunpun niya po. Ha? Nabasa kami na magitungtungtong iti kantina. Napigsaman nga rin ti kamaudi na na. Ay, si kamot ka mo to. Kas nakabalin, pagkit kita ang kinama pumpun niya po. Ang ako ko na tayo jay mo da. Napay patisa ka na yan. Malagip ko nga minday tayo paborito nga inuman ni Ama Burkag ta. Kimabalyaw. Nasaya at launay, no dan nakasarita yung agbali na katulong mi, Miss Viola. O sige, sa paak nga rod ti agbiyahe inton bigat. Agyaman na launay kada kayo, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Bye. Nagalas ti ugali day ta babae. Ambisyosa. Apaya na kami sugsog kayo, mamang. Takasano adyak masuroon. Imbaga kit ginday di Madonna, nga idanon ko ti pakumusta na kan ka. Uy, talaga ako sunada na ka. Amang ano angaw na laang dayta, mamang. Awan dakis na. No kumustaan nak, ah? Kat, magustuhan ba't? Ay na, Jano. Di mo ko na pagtatakkunam ti may sa katulong. Mamang, saan nyo kumatagibas si tanti may sa tao? Uri katulong laang. Ay! Diyak lakit ni kahit akatulong lang ti pagtindagam. Diyak mo't imbaga kursunadak, mamang. Aywan gayam. Imawag ni Mrs. Viola. Ti sekretarya ti Marapait Agency. Kat impaka muna ada nakasarita ng ngagbalin na katulong tayo. Kat! Aglos to kano inton bigat. Kaya't dakadi ako yogan, mamang. Sapaan tayo to ti agrubat. Si kantulangan, Jano. Tsaka paulan ti masapang agriing. Kasaritak tulangan ti agbalin na katulong tayo inton makasangpat kayo. Kilatisa ka na imbag. No diyak kursunada, pagawidag adagos. At babawi at launay, ang nangiyangaw kini Nana Valeriana, apa kumustaan kayo? Mapainak ka na kayo? Awan anyaman na dayta. Kahit mun samot la asurunan ni mamang. Ha? Ay, saan? At na mabainak. Saan ka mabain kanyak, Madonna? Agang angawak laang. Ay, wan gayam. Nagdamag ni mamang yung may panggap ka dagiti amo. Nangrunay ti balasa nga amo. Kung ngagpaiso. Si Kapay lang tinakitak. Ngam nakita na kan ti balasa nga amo. Anya? Mabain lang amin nagpakita kada kayo Manong Jano. Naamuna na kumasyak ti balasa nga amo. Nagpamaramak lang akatulong. Di nakdirakon. Makamudit at noan yan to di makunana na maduktalan na anagulbog na. Apay ngamin akas tatinyangaw mo, Ken Valeriana. Wenno, kayat mo la asurunan. Angaw lang arat, Daddy. Yung paypay so naman kaya ng danon.
Ang mga no kaya't nakamatla para kin ni Jano nga anak na. Di dati mo, uyaw na lang arutan, di kinalaad. Saan ka nalaad, taawan, nalaad a pinaraswan ni Apo Diyos. Guwapo, kan napintas tayo amin. Depende lang na iti panagkita na iti tao. Daddy, ni mami ka diti umuna nga ayat yo? Saan? Iso ti maudi. Kaya't ko asawan, iso lang tinangayat kanya, kan iso ti inasawak. Apay, saan na kayo akinayat umuna nga ayat yo? Saan nakakinayat? Saan na ka nagwapo iti panagkita na? Kan inuyaw na ti kinakurapay ko. Sumot lang anak uyaw ni Nana Valerian. Kaya kun mas taaw pa'y. Kaano talaga ti isasangpat yo, Daddy? Kanayon mo adamagan kanyak dayta basta adda aktulatan. Alam no, adayam ammom anobium sa agkasar kayon. Agawid akon. Ulo ni Daddy. Maturog ak man lang. O sige nga Rod, tani adda pa'y aramidak. Bye, Madonna. Sa paila ko ma, sungbata na ti awag ko. Saan ko makumikom? Hello, kamutaw! Ay! Agkapita, pipita. Andama, kamutaw! Agar-aram mo sa harap iti taksi, iti karinderya. Ha? Andapay kape Takurkurayak man iti panaglukat ti opisina ti Marapa iti agency. Tal-talag mo ba ita may mas ti pamigatam? Bayam, penton nakasangputak ni tapugyasan. Agtaksiwak to. Paksiw! Ay! Susin na mabulan mabayag pa isakto makaramanay ti paksiw. Agpalutak to lang ang tinilolong. Nalaing agluto na yay. O sige, ituloy mo nga roti, panamigat mo, pipita. Enjoy! Si kagayam ti agbalin na katulong ni Pipita. Ay, maragsakan na kamakamamukin ka. Maraksakan akmat, nagserbi ka na kayo, sir. Saan nga minan nga nagsubli ti katulong mi? Impakada na idi nga agbakasyon. Sa di pa yun umawag. No, kasanan mo ka lang nga subli, sir. Ay, ibagakton nga nakaala kami ni ti sukat na. Alangan mo at pagsublik pa ilaang. Kat doa kami lang kin ni mamang ti pagserbyam. Di ka mat mabali na pagawidan na dagos. Anda kayo, sir. Ano nga niya ti desisyon niyo? Tay talang, no kabayatan nagpirpirma tayo ti kontrata kat kalat nga umawag ni mamang niya mga ibaga, nagsublin ti katulong niyo. Pag nervyusan nagsamat Pipita. Sige, alistwak nga rodan ti agpirma. Kasadot ko ti agrig abasapa. Iso ajak nakasurot kinidyado, Pipita. Nagasat ka katulong. Tadwa kami laang apagserbyam. Aduman, kansan? Isumat na nga iso ti trabaho, madam. Nalaing ka sumungpat a katulong. Ha? Kaya't munsa ti agawit at dagos, Nagronat at na kay baga kanyag, baga subli ka no ti sikot a katulong mi. Ay, kasaka di, madam. Agnervyos kan sabatan. Isaan mat, madam, tao, Miss Isa magpay. Okay lang kanya. Makatumpuak sa man hindi kinauyong. Huwag gayam. Schedule ti pa nagbasura inton pikat. Uray ta di talasangot ti dropping point. Sa paamto nga irwar da iti abasura. Ha, Pipita? Asin naglagayang dito yung gate. Dati pag-ibagsakan ka dagiti basura. Naimbang man, tasaan nga agungot ni Nana Valeriana. Mati, kaya mo dagiti daduma basura. Ay, aglalaok sa apay kati basura dagiti karubang itamtambak na dito. Naimbag bigat yo, manang. Itala nga makita kayo. Kasangsangpot ko lang na di kalman, madam. May lasin kayon sa... Da kayon sa tayo nakita ki di kalman. Nakita da? Why? Sa dino? Da kayo laki iti nakita ka nakalugan iti kotse, simbruk iti ruangan da itadakkel balay. Ang mga no nagbidot kayo iti nakakitaan, manang. Sa anak mo't anapintas.
Aglang lang nga akatulong iti panagkita ni Nana Valeriana. Ay, katsyak. Aglang lang akat ya katulong. Si kamat laan ti makasumbat iti dayta sa ludsod yung manang. Kaskan ka, nakapintas ka. At paano ta na pintas? Al-alirawon nakalaang ti panagkita. Agul-ulbod ti ngiwat mo. Naragsak ka ga makasarsarita. Di makunak. Dipindi di panagkita iti kinapintas. Kan, saan mo iti physical alanga ti pakakitaan iti makunaan na pintas? Nagseryoso kan? Narabak ti biyag no daduma. At dadagitay na baknang asaan anaparaburan iti kinapintas. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kasla, pinagay-ayaman naklaki na sarsarita ni Madonna. Kaslan, naburburtiyanak. Saan mo nakatulong di pa nagkitakan ko? Anya nga tatyak paiso? Talaga nga ibagbagay mo matibagim niya. Ti katulong, kat para matlang iti katulong. Madam? Nakita kayo kin ni Madonna ang nagdanon iti cake. Agkasaritaan kayo ba? Nangagyo ka diti nagsarsaritaan ni Madonna, madam? Piluso ka mo't gagsungsung Pipita. Kasano amang ngagko ti saritaan nyo, kat adak matitiw nagtibalay. Ngamuray saan ko anangag, agkasaritaan kayo. Nasingpot mo't nga may nakasarsarita ni Madonna. Kasla professional. Pipita, mano ka din atawan, agkat katulong ka. Ay, nabayagan na, madam. Diyak pa yun mabilang numano, dagiti nagbalin nga amok. Isungag pada kayo kin ni Madonna. Professional a katulong. Iti kinabayag mo na katulong. Kabisado mo ti trabaho ti katulong. Sino lang kami ti masarsara ka makatulong, Chano? Dapay mamang. Dayjay man nakatulong. Sinong basong batan nakitin. Nangag ko kano ti saritaan dakin ni Madonna. Iso anak ko nga kasaritaan da. Day talakit din ti pakadadaulan ti aldaw yung mamang. Kagura na nga tatimbagak nga mo nang ipagbagay ti bagina. Sagsangpot na lay ti kalpan. At kasingadandan ken ni Madonna. Bayan yun day ta, mamang. Maminsan pa'y akuntranak na diya katulong. Pagtalawag. Ay na, mamang. Gayam. Anya tiran tayo dito opisina. Kasapulan nyo ka di, ti kwarta? Anyat pagkitkitam kanyak aya. Ha! Sana ka grup-rupat kwarta. Kaya't ko lang matama-amuan Doon niya ti mapaspasama ka na iti kumpanya. Nakawag kayo man, sir? Agawid kayo ka diya mahal daw? Ado ti pakakumikumak dito opisina, Pipita. Agor direktulatan iti kanag. Ayun gayam. Ado na ibaga ni mamang kanyak. Nagsinungbat kayo ka, no? Ay, pagong tandak ka di, sir? Pipita. Mamin, ano ka kading agkapi iti may sangal daw? Kwa, sir, kaado na, maminsan lang man. Adada-ada nung tininuman? Kapintasan na talaga ti water therapy. Isumat lagayam analinis ti kudil mo, akaskin ni Madonna. Talaga, naglinis ti kudil ni Madonna? Oray no, san unay nga isot na po daw? Kunak naman nagkapi ka. Nagnervous kan samot nga ungtan ka. Ha? Salaam lat ti ugali ni mamang. Day talaan, Pipita. Ket, atasang ilig. Bye. Bye! Ay, talaga, mat ni Sir John. Nakasirseryoso ka makiangaw. Kunak lano apaya dinamag na numalagkapi. Adda to dita nintun malam ti Sabado. Adda nakasarita ka mang sukon kanya kay airport. Nagtungtong kamin kini Johnny. Isuasan mo na problema ti bang sabat kanya. Da kayo ti makaamo, Daddy. Ya kaya't nga da makakita iti sasangbad ko. Abaga dumay mo sa dagos ti pasarabog nila. Napag-iisip makita
iti day tangayin pagayo, Daddy. Awan saman ti makamong at da kayo dito Amerika. Aglalo no awan, pangipadamagam nga daag dito, iha. Anya kung matipangipangasak iti day ta. Kaya muda kat katulong aklaan. Akat, kumusta gayam dagiti kalro ba? Ni Nana Valeriana ka diti kaya di asawan, Daddy. Nabayagan na jak nakasarita. Diyak mo, no apay akaguran na katawan matpasol ko kankwana. Saan nakamagustuhan na nalaat ha? Kaduan na anauyaw dagiti awan langan. Ni Daddy mat. Iyo pa'y mat nakikita ni Nana Valeriana. Makitag tulata. Amoy, Daddy. Namamok ti katulong da. Ni manang bibita. Saan sa amamati ang katulong nga? Talaga matasaan ka katulong, iha? Amunan sa asa anak kakatulong, Daddy. Nakita na kano ang nakalugan iti kotse. Kasanon no maibagaday jay akatulong kini Valerian. Kadwat na ba't nga rod nga awan ti kadwam iti kotse? Saan samat at chismosa, Daddy? O sige nga rodan. Amangan no sa anak to na makawag bay. At daktulatan dita. Bye! Inyawag iti ti Suki. Nga da kano imbatin a para kanya. Asa diwa nga ikan. Day talaan no nakaawidan. Saan na kano ang masangong nga ipanjay balay. Iso nga imayak lang dito tiyandaan. Ni, naunaan naksamot tan day a babae. Jano! Sir Gayam. Oh, si Kamat Gayam Madonna. Mayat man day to'y panagdanon ta dito'y tiyandaan. Kurso nadak day ta nga ikan. Ngam ada ka na kay reserbaan na. Ha? Ay kat pagbingayan tan Uray, tatalo kilo mat day ta. Dito ti pagbayad ko, manang. Pagbingayan ta ko ngam pinayadan mo't aminan. Wen, pagbingayan ta. Ngam, saan ta pagbingayan ti bayad na? Kababain matkan ka. Amangan no agungot ni mamang mo. Kasanumot nga agungot. Saan namot amaamuan? Oh, ada ka di pa'y gatangan? Ada pa'y gatangan. Gumatangak pa'y iti prutas. Mayat ti prutas. Pagpalinis iti kudil. Aglalo no sa bakunan manong Jano. Kita am dagiti sunggo kit nalinis ti kudil da. Anya? Ay sika talaga Madonna. Umunak nga rodan. Sige sir. Sir man Jano kunamlatan. Umayak to man kit di agpasyar ije balayo. Ha? Anya? Pasyaran da? Ay, dandanik kit din nalipatan. Kapilitan ang nagsubliak iti unag ti tindaan. Ni, mabit lang. Nimot Madonna tinaglugan iti dayjay a kotse. Dayjay sa ti kotse ti amo na abalasang. Nagkuyog dagayam. Apaya saan ko nakita? Kin mabait lang. Iti driver's seat tinagtugawan ni Madonna. Amangan amuna ti agmaneho. Tinted ngamin ti sarming dagiti tawa. Isu ajak makita dagiti naglugan. Nay, apay dagito ikan iti lababo pipita. Napan ka ka din nakitsenda? Rimuar ka, asan ka nagpakada? Ni, saan ka na pa nakitsinda, madam? Insang patnisar dagita ha? Michano, tinapan nakitsenda. Ay, naglaing ka, nakatulong. Baunamkit din ti amo, mamakitsinda. Ay, saan ko binaon, madam? Inyawag ka no ti suki na nga ka no dagiti order nan nga ikan. Uray pay! Sika kuma, tinapan na ngala. Nakat, saan namot ngayong biling kanyak? Dinakmot yung babaon. Naglaing kakit din nga kalintagan. Kagurak ki basong-basong batan! Ay, ano
Kinsa mawawatan di nga mo. Nakapasal pa dyak amon. Kamaw dyan na nakasangpetak matlangan. Hanggang sayang ta nakaturog matan ni mamim. Nakapsot pa ilanganin, Daddy. Saan kayo kadian na banok? Naktangan kayo lakit di nagbiyahe. Sana ka nagtangan. Hindi pa'y naminsan nga daw nakasangpetak ki Manila. Nagmalmalam nagpasyara ki di Kalman. At aldawan ni tayo nakaringak. Naimbagit di saan na kayo anapanawat di biyahe? Sana ka maturog. Agam talaga gay madagkal dagiti babalay dito eh. Balay da na Valeriana day tadakkal abalay iti batog tayo dati. Dakal mo ti balay dangam kasla dumaanan. Nabayag siguro na pinadakdar da day ta, Daddy. Mabitlang kasla da nakita ka tao. Sino day jay? Ayan na, Daddy. O, mo ti makita? Simrek siguro. Sumrek tamalangan. Italang mariknak tipisin ko. Basit lang di ka nagtapno sana ka mabangungot. Sino nga ta Jill na kaya kinasarsarita ni Madonna? Jill nga ta ti ama na. Amo na alakay ko nagkumagayan ng pinatapang panonoto ka sa nakatulong ni Madonna. Kunak manwada ka niti silid mo, Pipita. Ay, Napadampay laang, nagparirak labiti ti Miranda, madam. Namparak anagina na. Di ka pa hilapan naturog tapno makay nadakan. Wala daw kang tumana na makarington pigat. Nairwama ko ni ti oras sa panagre-ring, madam. Talaga masapak. Kasta? Kas ka lang arod computer Nusong batak man nanda ito, yung mga nabungat man ay. May bagat da ito eh. Ta nasingagtan Madonna. Adadak kala problema iti negosyo mi. Diyak lang may bagbaga da ito kin ni mamang. Awan ti amok iti negosyo, ta katulong aklaang manong Jano. Ni mamang laeng ti mangibagbaga akatulong ka. Iti imayag iti balayo. Awan mo't tinakitak nga amo. Simrek da nga ruden iti kwarto da manong. Amangan mo't no agpampamarang kalaang. Ni mamang mo ti agkun ko na akatulong ak. Di iso. Ay, nauyaw ngamin ni mamang. Nalaing amang usig iti pada na tao. Agistorya ka latan. Barang adam maitulong ni Sir Lino no maistoryakan ko na ti problema. Talaga tinagdiramo na may saka akatulong. Di ako manugot iti dayta panangiruman mo iti bagim. Daddy, saan apa nangiruruman? Napakumbaba aklaan? Madi ti sobra na bakumbaba, daras kang agkubo. Talaga matagdan kong kubog, Daddy. Dahito timang paalas kanya. Ay, sana na dayta ti panunodam. Napintas kalat na para kanya kiha. Alain kakatagdi ko sentag ko yung ama pa niya kusina. Nakla irwag dagiti basura, Daddy. At dati katulong nga mga rami diti dayta. Yung kakit niya agdigusan, tabagan tanton. Umuna kay tulatan nga agdigos, Daddy. Itakla nga agdigos. Kan sa anak mo't ana arjo? Aniyagid din ti pan nakalipad ko. Naimbagdasan tapayan na kadayo. Isumot lang na lang anti panagrik na kitibagi kita ita na batik kam ti cellphone ko. At kabaw kan sa amat din, Daddy. Naitaman ti cellphone nyo iti dashboard ti kotse. Gayam. Kinaot ko iti bulsagit ay sa indisok iti dashboard ay. Apo aya. Apay atim saag kayo pa lang, Daddy. Awagan nyo kumalatan ti katulong. Ni Nana Valeriana. Nakita ng sangit, Daddy. Sigakin pala iti dayta. Valeriana! Si kamot gayam, Lino. Agam kamuda, Daddy. Kin Nana Valeriana. Kita lang agpaiso ti kinailot ti lobong. Kalpasan tinasurokan na po na tawan nagkita tapaylay. Si kamot gayam dekin pala iti dayta. Agam apay gayta ka lang makita.
Manipod nagatang ko na itabalay, itala nga si Mang Petak. Tada na patay nga si Kaswa kiti naggapwa ka lugar. Kung ti katulong yo, iniinot ka no atin tinagan yo day tabalay yo. Na? Uwan nga ma. Sino akatulong di magbagang Valeriana? Steve Val? Itan samat na naman, doktor. Sino kumapay ngay? Ada ka di sa bali akatulong yo. Lusaan ani Madonna. Wan. Ni Madonna, kinapon nuna. Talaga, asaan mi pay, anataraksan day tabalay, wino na bayadan. Sige, Valeriana. At tanto sa bali agundaway, panagsarita ta. Inlukat ni dati daw ti kotse. Sapay ko ba? Pasaan nag-amakita ni Nana Valeriana? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Lalo nakaada yun ni Nana Valeriana. Api nga nagsumlima ni Naan. Oh, piman yes agas. Ulat no saan kami nga kita iti day talido. Nagbaliktad sa matan kilupo. Hindi chay. Bimanyas. Kano agasan? Ay, Pipita, sana kung ngagtuloy ti papanak. Sapay nagpintas ti badok. Paubingan na kayo dito, abado. Talaga napintas at Pipita. Kaslawan ti nagbaliwan ti langak. Daytoy akin napintas ti nagmamauyungan iti ni Lino. Kasano akin nayat ko kat nakurkurapay-pay ng panyas. Sino Lino, madam? Ayawan! Apa makibibiyang kaya? Katulong ka lang! Jakman lang sasaot. Makapaso lang pa'y. Rumwarak matlang. Nalpas matlangan na nakarubwatak. Madam! Ayun, ayan day tanga amok. Ang baliw ti panunot na. Kunak itayan ng maduktala na ni Nana Valeriana asaan ang akatulong akas iti panang ni pagarup na dati. Naimbag, taada iti likod ti kotse kat saan na nakita iti panang ilukat iti Rida. Manano kumano mamuan na. Nasaysay at kumapay no nakita na ka tapnosan na kan ngiruruman kan uyawan. Mga no katulong lata ti pagkitaan na kanya. Di na ba yung amin nakita ti Sindri ti kawas mo ha? Uray anyamat ti ikawas ko. Saan nga agbaliw ti langak dadi? Na? No mapukaw man ti panagkita ni Nana Valeriana amay sa akatulong. Mabalin a pagbiddutan nak nga ampon. Napaya kasta tila ngayon, mamang. Kasla adda sa inyo nakapagustuhan. Anyabot na itang ibagbagam dyan. Hindi ako matisaan ko ang pagkapagustuhan kay babuisit aklaan. Anya man ti pakabisitan nyo. Tay Madalino. Asino alino? Awan ti malagip ko ngagnagan iti Lino akaruba tayo. Uno, sigod sama to day tinobyo yo. Maysa kamot asinsinan mamadaw. Nilino ti akin ko ay titakal apalay ikipatog tayo. Simang patgaya man. Anya aya ti pakabisitan nyo. Saan mo nadamagan pa'y? Apay kat nagkita kami pailaan. Uray man bakbak ng ikan. Ay na mamang, narigat yung mapapal. Dahil tati pangrugyan iti panag-aapa. Ta sino nga mentiag ko na nga umapalak Ayun gayam. Ti asawa day di alino. Saan tayo apulos nakita Masaksakit ka daw. Tay tamot ti kuna ni Madonna. Uray man napintas ti balaydag an ado ti kwartada. Numasaksakit may. Ang mga numadusdo sakit ni awan numailunlunod da. Apay ko maamadusa kun mailunod da mamang. Amom ayano naggapo iti kinadakas timbak ng dayja alinaw. Kas ko nakinubya iti matruna. Kat kunartaan na lang. Ay, adda ugali ni mamang amanggura iti pada na atao.
Apay ko maakagura na day di alakay nga amo ni Madonna. No iso ti amo na. Tadyak mamati a katulong laan. Awagat man kit din ni Madonna. Barang sa anak ama kasi nga. Aday ta. Agriringin ti cellphone na. Hello? Madonna, saan nakadimot lang ang makasinga? Saan man? Anya ka dito bagam? Simangpat ka no gaya mo ni Dadin? Nakasarita ka no ni Mamangitay? Kasangsangpat na ibikan man. Saan ko Daddy? Asawa ni Mami. Di kayat ko asawan ni Mamita. Amok day jay. Awan latta. Anya nga awan latta? Mabalin ka din agpasyara kiti balayo inton rabi eh. Pambarak ama kiam mo kini Dadim. Ay, jak mamati akatulong laan. Sino di mawag kang kaya ha? Agararim samot kang ka? Winunobo yung bayan. Ni Manong Jano day jay Daddy. Anak ni Nana Valeriana. Saan agar-aram kanya? Na minsan laan nagpasya. Di tan samot di pangrugyan na. San nakaapasyaran naman sa bali apanggap na? Day tati saan ko nga amo dati. Kaya't naknarod nga arman, at amo na katulong aklaan. Nuapay ngamin nakasta ti panangyamam mo mitibagim kenkwana. Ni Nana Valeriana, tinangibaga katulong nga. Anya pa'y, di tinakdura akon Niyan na kinataryo sa? Kunok na niya ti malang apo itaya nakapangpanglaw da kayo matgayam. Napagbiddotan naksapay nga al-alya pipita. Ay, aglalo ta nakapantalo na kitipuraw. At dun sakit di pasyari niya balasang sir. Ay, saan ka na tagari pipita? Amangan numangag ni Mamang. Agungot lakit di. Aglalo numaamuan na di ta bangir ti papana. Ha? Sa di na bangir sir? Di ta dakalabalay? Ni Madonna di pasyari niya? Well, pambarak makiam mo iti amana. Sige pipita, mapanakon. Maturog kan tulatan. Sana bale, tadatulbag ko. Amana ka no? Saan mo't namamati ni Sir Jano? Akatulong ni Madonna? Nakastamat di pamati? Kagap-gapok lay ti ruwar kamutaw. Rimor ngamin ti amo kabaro. Kat napan ko inirikap ti gait. Makastrict to pa yung araw. Ay, mapuyatan kan amang uray kang guana. Saan? Tati talangot ka rubat tinapanan na. Kansan siguro ang bayan? Sa kaysa, damat tulbag na itigay. Kat kumusta kayo man dito bugyasan? Nasayaat kami laeng. Nalagip kay tay bigat. Nakadaki ti garding. Awan kaya mag-aabit kami. Hay? Kitam na ang peso niya. Saan na mamin ti panaglabas dal daw? Ay, punot ako na. Madam naman, dakan tumanti bugyasan na Apag isuntumat, analukmagan ti manok, ang mapinikpikan, apang sara bumikin ka. Ako? Oo, naimatan ka mo tao. At dagayang may pasarabo kanyak. Kaslaak mo't lagga po iya Amerika. Maragsakan na kamakam amo kada kayo, Sir Lino. Da kayo gayam ti amo ni Madonna? Uray kaslasan na po no naragsak ka ang nakiamam mo kaniya. Naragsak ang lata. Nalipatam siguro timisam. Ay, naangaw kayo gaya. Nasubrang sa amot yung tinaragsakan. Misi maglangit nagkatawa ka. Masapol aragragsakan ti biyag, sir. Kasladyak pa'y lamamati ng awagan dakon ni ti sir. Kuliglig ti pagluglugan na kini. No saan na kumabinasted ti ararma kini, diyak kumabimagnang. Kasta talaga ti biyag, sir. Puno ti kunam dyan, talaga, adi maibaga tigasan.
mapagustuhan kay sakit ni Tiradia. Ano? Saan niya na iturturog tiragsakyaw? Amumot gam ti mang sutil manang pipita. Ay, ni Madonna ti pasyarak ti kunak. Ngam, ad-adamat ani Serlino ti kinatungtong ko. Ay, kasladyak mo't napuutan ti sasakpat siya. Ay, amang ano nakaturog kayo ngagpaiso. Amumot tanda kiti negosyante. No isuda ti agsarsarita. Pasigla kwarta ti pagsasaritaan na niya. Numan mo ti ganansya. Nagasat ang nagnegosyo ni Serlino. Nakabakbak nangan. Kasi ti kunana. Mabalyo ka no tigasat. Ay, mabalyo tigasat. Kasano na jay? Diyak nga rod maawatan no anya kayat na asawan. Anyamat din. Ni madam. Anya mabalyo agasat ti bagbagam si ka, Jano. Ah? Bayat ti pa nagtungtong yokin ni Pepita. Ay, uray na kayo matgaya, madam. Nasapa kayo matanagrieng. Itimplahan kayo ka din iti kapiyaw? Masapul ka di pa ilaga na bagam na ita, Pepita. Atubati ka! Ay, kastoy nga min deta, mamang. Adanam amo ka negosyante di kalman. Kunana, ano saan abinastad ti ararman na, saan kumaabim maknan. Iso ka siguro ti, kahit nasawan ni ti Kim Mabalyo agasat. Aha! Dayjay kit di Amaduna ti Kim Mabalyo Talaga mo't Kim Mabalyo ti panagrup-rupa na. Ay, da kami matkandyano ti ad-ada nagsarsarita. Sika kumatiranta na. Adupay mo ti sabali agundaway, daddy. No agarem ni Jano kayat mo. Adayo magustuhan nak dayjay, daddy. Kung saan nakakayat ni Nana Valeriana para kini Manong Jano. Dahito kinalaad ko sa katulong ipagkitkitaan na kanya. Binastad naglangaro din ni Valeriana. Sa saan na ka manan na kayat? Ha! Dahitan ti bagbagan ni Elpino aking mabalyo agasat. Anya ti kunayo, daddy? Pinastad na kayo? Juan, itimbagam tinagan na Valeriana anang uyaw king ka. Tiyan mo ka nagnagan na laeng. Kastagaya. Di, ad-adaman nga ro doon nasaan nakakayat para kini Manong Jano. Nakuyaw mo't namin. Ha! Kunamlano na pintas launay. Yan tikip mabalyo ang kasat. Si Katerinantak, idi nagpasyarak ije balayo. Ang ni Serlino matiad-ad kinasarsaritak. Naturugan kayo pa ikiti Manong Jano. Kastan sa naging negosyante. Ay, nalaing ang negosyante. Ado, tinasursurokin ko ana. Iso nakapanunot akon, iti pamuspusan. Tapno marisot ti problema kiti negosyo. Ay, nasayaan, no kasta. Oh, ayan mo nga rodita. Adaak dito'y balay. Amumot na di trabaho ti katulong. Sigurado ka? Kasla agdwa-dwa ka pa'y. Umay ka dito'y balay, tatulungan nak naglaban. Sige nga Rodan. Amangan na makasingakin ka. Bye. Kasano nga ta mapanagnagak? Asaan akatulong ni Madonna? Anak samot ni Serlino. Naimbaglangan. Tati to'y batog ti balay ti nakadadaalan ti kotse. Apag iso launay ti plano. Makasaritak ni Valeriana. Iti asideg ti ruangan winogayda. Anya, tinapasama ka na iti kotse, daddy. Ala, nabiit pa ilang nagata. Ada ka mo. Itong sangkalatan Madonna. Saan anadlaw ni Madonna, ni Valeriana? Pimanawan ti kasarasarita na. Pinanawan na kamatan ti kasarasarita. Ne, Lino! Naimbagta, narananda ka ni Tiruhar. Iyam ambog tinapinta sa balasang ko, ni Madonna. Kamaudyanan na. Nakitak metlaang ang tinapintas a balasang mo.
Kat ni Madonna mat nga agpaiso da ito eh. Kunak man no katulong yo. Aglang-lang ka di akatulong ni Madonna. Sirigam mananaimbag. Nagpintas ti kawas na. Ada dati mayag apitin ang ato at ako di sapatos na. Nagseksi. Ay, uwan nga agpaiso. Nandiyak nalasin ni Madonna itay. Aglang-langamot gayam a tao no makawusan. Sige, Daddy. Agsarsarita kayo kininana Valeriana. Umuna ako na sumrat. Baliwan tanto ti agsarita, Valeriana. Agpasyarak to iti balayo. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati Istorya ti Bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dati subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe at magtultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Tapay lang mapadasak ti may papay. Yakit din nalasin, daya Madonna. At amat gayam lang na numabadwan. Kunak no katulong. Anak mat gayam ni Lino. Madam! Si Kamot Pipita. Apay ang nagbayag ka anang lukat iti gate. Kunak namin no, da pa pananyaw. Ang daldalusak kita iti biranda. Kat, saan anak kita ha? Di mo nakita, ti panakisarita kada Madonna kan Lino. Saan nga ron, madam? Nakatalikudak nga ron itay. Nagdardalasak mo tari mo, itay nangag ko ti panagtuktok yun. Nagkakumay ti agnan. Gunggunaman na mayat nga gunggunay. Kuah. Naimbag, tasaan mo mata nakita. Ngam ibagaklatan, tamaamuam tumatlaang kapo iti kinalabid mo. Anak gayam ni Lino ni Madonna. Anya? Tiyan mo nang atakot may bagay iti kawas na. Kasla na badwa na bislak. Kabalyo ko nakmalangay. Saan magkaya manadadal ti kutseyo, Daddy? Talagang enrandag tapno aggibusen ti panagpampamarang makatulong iti matang ni Valeriana. Sa anak ang nagpamarang, Daddy. Ang amtay ti panagkita na, hindi damo nakita. Nalaadak ngamin hindi panagkita na. Sino dagkuna nalaad ka? Nakita na ka din ni Janoy, di kasta pa nagkawkawas mo. Saan pa eh? Di na amo amang opisina ak, Daddy. Tinakdarak nga ron ti pamati ni Nana Valeriana katulong ak laeng. Makita na kalay ti day talangam. Ipay-payso na ka tanti mangaramkin ka. Ngayon bastardam, tapno makabalo sa kiti panang bastard ni Valeriana kanya kini. Mamang. Kasla sana may drawing kilangayo. Dumayam mudum kayo pa eh. Anya aja tinakabasulan man na ni Pipita kada kayo. Anya ko matibasol dahi akatulong kanya. Nilino ti kagurat. Tapi akagura yo. Diya ka mo. No asino tinakaamuan na abalo ak. Umay nakanuki di pasyaran na. Gapo nga tatain ang kiti asawa na ak. Laklakayan lang arudan. Makaarampay laag. Awan mo't dakas na no pasyaran na kayo. Gagagay la day taha, tasigod mo't nga agamam mo kayo. Agtal na ka man dyan, no jak tupay kinayat idi. Uray baknangan, jak latta kayat. Agpadada iti dayjay Madonna nga anak na akim mabalyaw. Pasyarap ko man ni Madonna, tapno amwak no anya talaga tinapasamak. Ang amangan no adama kapungtok ni Mamang. Awagak langan. Sa anak ang mabutay. Ang tapno malikli ka ng arbruban tigura na. Kung naktupay asaan nakatulong. Podno ti atap ko idi na anak ni Tata Catalino. Dita. Hello? Madonna. Mabalin ka di akasarita ka? Agsarsarita tanga ruden manong Jano. Pagsayatan ti ada cellphone na. Tauray ka arubang ti kayat mo akasarita. Awagam lang ta no masadot ka rumuha. Adala kayat ko adamagan. Anya day jay? Ngamin, makagura ni Mamang kan Serlino. Taimbaga kano da ito'y apasyaran da dito'y balay. Imbaga nagpaiso ni Daddy.
Saan na tapno arman naman yan? Apay nga roda nakagura ni mamang. Jakman mo na apay. Tinamag mo kumakan kwa na Amang panangilambang na laang ti panakapabain na. Imbuking nak namin ni daddy kini mamang mo nga anak na. Asaan kit di akatulong. Gapo iti nalausap pong tot ni mamang. Saan naan alwadan ti dila na. Nagaram gayam ni dadim kan mamang idi. No nagkatuluyan da ko ma. Agkasat ako ma. Ha? Sapay ko mata, nalawlawagan ka. Sige, agyaman na kitinamo ka, Madonna. Pasyaran kan to ija opisina yo. Ngayon pagabigat mo, manang pipita. Naladaw kan sa akin di nagiruwar iti basura yo Nagdalusak pa nga may Madam Madonna. Aldaw tumatkit din Ito na may titra. Apay, madam. Saan kayo magkaya makas kanya kakatulong? Iswarong bang lang dayawan kayo? Wawagan kayo ti Madam? Saan alwadan ni Madam Valeriana? Tidila na kat may magana nga anak na kayo gayam ni Selino. Usto gayam, tinahistorya ni Manong Jano kanya kidirabi Amangan nung mabalin ka nga awisan manang pipita. Mabalin lata? Sa dino nga minayati pang awisan kanya? Intong day off ko lang ati mabalin. Kastoy lang arudan. Itad mo tin number mo kanyak, taawagan kanto. Saan mo gayam nga ipulpulong kini madam mo nga imawag ni Manong Jano kanyak? Wen? Sa anak mat alabin? Gaputa, sa anak mat nga amo? Saan ko mga awagan iti madam? Nasamsam it asumrag iti lapayag na awagan nak itinagan ko. Kulam nga ta makapagulbot ka kanyak, pipita. Nakita kayo iti dayjay amado nang agsarsarita. Madam, awan mo tinakas na apa yan nagsarita kami? At talang arudan katulong da. Isupay lati agirwar iti basura. Di ka di agpampamaranga na sayaat. Bueno, inranta na dayjay tapno makasarita na ka. Jak na mo madam. Nasingid mo din kanya. Uray katulong aglang, nasaya at titrato na kanya. Anya, ti kayat mo asawa ni ti dayta. Madam, diyak kumagsao. Ngamawan mat nga tatidagas na nusong patag na kitibag bagayo kanya. Talaga ato mangsit ka katulong. Saan ka makapagbayag no kasta ka? Ay saan nakatumang tangsit? Naalumamay matipan na kisaritak ka na kayo. Kaguli magkan. Kayat mo, tasipurak tangiwat mo. Ayan nantay, ejer nila kay Pandaw. Ha? Nagarnasan ti pa nagsasaw dito nga amok, abakay. Agin na kayo pailan, kakadwa. Ituloy tayo mantag buras inton madamdama. Pambaran tayo ngagmerinda. Glinong kayo, boy. Naganak ka na ganti patatas. Naktangan magtagsikat ko. Kasla, damdamagan lang naman o titawin ko. Patatas na ka. Saan ko nga mina na nakaya ko. Kangina ti patatas kita. Kunang aron niya maburak. Nuang lang tinumaglakay. Siyakit din. Day daman di ko na. Apay ngagpamarang ka na kurabay. Kat nagbag ng tayo iha. Awan tikas na pa kumbaba, daddy. Narigat nagpangpangas. Kat saan ba ta kinapangas ti panangibagak? Nga dayo abakbak na nga ngam ni Valeriana. Saan nyo pa'y matkiding yung baga data? Saan pa'y ngagpaiso nga badan planok? Ang pera nga o. Narigat agpaspasaw. Ngam narigrigat mat no irumenda kalatan. Sa nagaputawan langlangamon. Pagkamalyan da kamatan nakatulong. Nuan niya ti San Mia nagkinawatan kan Valeriana. Sa narumbang, amay ramraman ka. Agyaman naklaunay, sir. Nakasaysayaat kayo talaga. No saan ngayon ni Valeriana ti kinakurapay ko ini. Sana kumabimak na nga kastoy dyan, no? Ay, gasat la ako na da, sir. Talaga gasat. Nga no daduma, kasla kabalyo ti gasat.
Kasi ti kinapig sa ti kugtar ti kamaudi ti kabalyo. Tasan ba ta makakugtar tay akin sa asa ka na? No, ingkugtar mo ti may sa tao gaputan na kurapay. Di mo ang mautob mo akas laking mabalyo ti gasat. Saan ka di diyan, no? Kasla narigat nga awatan ti kayo asawan, sir. Amok. Napintas dahi ta kapanunutan nyo. Sabay kumatasan na si katiaglak-am. Iti sumaruno akugtar ti kamaudi ti kabalyo. Nay, anya ti kaya tiyo asawan, sir? Kasla adda talaga ti kaya tiyo nga ipaawat kanya. Talaga nga impay-paysong tinagpasyar, Lino. Naimbag ta pinalubusan na ka ni Pipita. Na, walang payso. Saan na kinid daw ti pamalubos mo no kaya't mo apasyarang ka? Nakabaso lang sa amot ni ti katulong yoga po iti panang pastrag na kanya. Naitalaki din. Awan laangan dinadagdag sa apakabasulan ni Pipita pamukatak amang patalaw ken kuana. Na, saan pa yan nagpali na ito abakot? Ne, kalaat anagulimag ka. Madaman sa mo ti panagurasyon mo. Awan pa'y matalasay. Valerian. Valerigayam. Wino, Val. Nuan yaman ti Santa nagkinawatan ni tinapalabas. Lipatan da kuman. Katawan mo ti Santa nagkinaawatan. Saan ka anagbalin ang nobyo kidi? Binastan ka. Gasat lakunada. Kim mabalyo talaga ti gasat. Anya akim mabalyo ti gasat. No sana ko mga inoy uyaw ide. Sana ko mabimak nang. Ne, anya ti kayat mo asawa ni ti Daytalinaw? No ikugtar na kanigasan. Napigpig sa ti kugtar ti kamaudi ti kabalyo. Jak maawatan ti ibagbagam. Kunak man no negosyante ka. Saan ka mataman na ni wino pintor iti kunak ka? Mayak nagpasyar, tapno makikapayaking ka Valerie, wino Valerian. Sige, nagpakada kon. Ang mga norumaba pa iti saritaan da. Nabarang aminon na ito ya Disyembre. Aglalo iti agmatoon. Anyabot ng isasawag. Noon niya ti imayan da iti alino. Kasla imparu pa na kanyak nga agbababawi ak itan iti panang basted ko iti kenkwana. Nung ka, jak pagbibisinan ti kinabaknang na. May samot da iti apipita. Noon niya tinagpastrakan na. Isuman lang ti pagipapasak. Pipita! Madam? Apay nga itakalaang. Tagbayag ka. Nakitungtung ka pa'y laang kinilino? No, inuray mo ti ipaputput na akwartakan ka. Ngay? No, atapin niyo. Pinasuksukan na ni Sir Lino tap na pastor kak dito balayaw. Ay, sana po no day tama, madam. Sumardeng kan. Hinton maminsan. Saan mo napastrakan? Mawatap? No, day tatibilin niyo. Itong pala ka. Anya ka diti orasan. Awan pa'y ni Jano. Asado alas 6 siguro, madam. Nakagluto ni tipang rabian. Itay kumapay nagtignay ka. Ay, awan tay jay akabalyo. Ang mga no, sa bali mo ito dinapnapanan na. Nakisinarakit din iti dayjay Amadona. No, pagbibisinan nakit din dayjay babae. Madam, kaya ito tinanaw, uminom kayo. Yala anak nga nga rin iti danom. Itay pa'y mawawak. Mabit lang ang madam. Kaya't ko tayo nakalamlam misa. Mabiit laan. Apay adinamag ni Pipita no kayat ko ti danaw. Kayat nangata nga alay-ayan ti panagpungtot ko. Ay, awan ba'y nagbaliwan na niya Valerian. Kunamlano na kapimpintas. Oy, awan na ni Madonna kimabalyo kano, kinaglanglang akatulong, idinto anakarakrakab tiro pa na. Di pa'y nagnagam, bagbag na nga kon,
Nganusan na kumabinasta din Ngam, ay, sana ka pa iruruman kang kuana. Masapula mabalas ko. Gayam, apay ngawan pa iti anak ko. Itaman pa yan naladawa simbangpad. Madin sa na ito mga no nagipagkita kini diyan Amukon tipang balas ko kini Valeriana. Agyaman nagtapinatgam ti abis kong agpasyarta. Hindi ko mapailan nga adakayat kong ipudnukin ka. Ano tayo dyan? Amangan na nalipatan mo. Ay, jak malipatan, ta nakadulin iti pusok. Amangan no sa bali matdaitan. Apay akas na ti panangkitam kanya. Nakapimpintas ka ngamin. Ala, kaya't naksama ta pag nervyosan manong dyan. Amangan no, dahito ilakawas ko tinapintas. Idigos mo la dayta. Alpasan. Saan nakakayat ni mamang mo aparakan ka? Nalaadak iti panagkita na. Saan mo kami napanunutan ni mamang? No binasted ni mamang mo ni daddy idi. Siyakmat, timang bastad kan ka. Nabayagan na agam amuta. Ngam itala nga naamuak anaangaw kagayam. Arig na kay magbagaklaan ti ayat ko, bastedan na ko nadagos. Nagbidot ka no pagarupom nga agang angawaklaan manong dyan. Ni daddy day ito umawawang. Hello, daddy? Hello, itaman pa yan narabian ka. Ayan mo. Adag dito coffee shop, daddy. Kadwak ni manong dyan. Inawis nakman ng merienda. Naimbag man, ta may rusok mo akasangong agmerienda. Doon na niya Valeriana, ngayon na awan ladyam mo kon. Nasakit sa pailang tinakam yun, di pa nang busted na kada kayo, daddy. Saan na nasakit tinakam ko? Agyaman ang pagkiti, ta pinasted na. Tano saan, sana kumabimak nang. Amangan no isupay tinasawak. Wanya mabayag ka katibay? Agawid akong daddy. Sige pa'y garod, bye. Kasanong manong dyanong? Nagkariak ka ni daddy nga agawid akon. Isa panawan kan. Oops, sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya at Bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pinapaggas ko tinagmaneho tapno makamakam ko ni Madonna. Awan mo tayo. Nagsaruno kami lang nga pimanaw iti coffee shop iti panagkuna. Insiwat na matan tinagpataray. Ay, kasano matangag paison. No ipaypayso na timang busted kanyak. Kas balas ti panang busted ni mamang ni Sir Lino kankwana. Kas laagang angaw lang. Ngam no durugan ni daddy na. Awan mabaling. Ay sos. Nintumat namin mamang. Inkugtar na tigasat na. Ang naisuda ti nagasawa. Agkabsat kami kuma ken ni Madonna. Naturturad kami madlang agar mababaro iti panawon mi. Pasyaran mi ti pagduyusan mi iti balayta. Awan matidakas na iti panangawis na kanyak ng merienda, daddy. Awan dakas na ba't nga rod, no basta dam iti panagaram na ka. Tapno makabala sa akin ni Valeriana. Kunak man, no saan anasakit tinakam yung daddy? Apay kayat yung ti bumalas. Di mo iba, magusto amad ni Diano. Gapot agwapo. Ha! Kat numaluglugi ka ron di kumpanyada. Kaslang saan mo takasta? Adala problema? Aguray ka. Anya nga tano pagpungtutek ni Valeriana. Awan man ngagpaiso. Ala, daddy. Anya day tapang panunutan nyo aya. Tutupan nyo kindin ni Nana Valeriana kat babae. Saan kayo matabaklay ti kunak? Ha! Nakanlo ka nga ron! Nanasip ka
Aslawan mo't bigatan na dumtang lukas ta. Ay, kwa. Parang masapa kami malpasinton bigat, Pipita. Wan gayam. Imay nga roda ni Mrs. Di makurangan. Ay, nalagip mo man. Ay, nabayagan na di may ditibugyasan. Tansan ang ibala sa yung tao. Ay, bak na nga tao na yan. Isungan sardang ng tiyagang kat. Ay, agsublinto mo la siguro Inton maumang agpagpakasyaw. Ay. Nay, nabannog kan sa talaga. Agsuyusuyam kan. Alo, maturo ka nga rodan. Bye-bye. Nasapa, nakaturo ka kidi Rabi Ijano. Iso ajak na sango, tinakisarita kan ka. Katnaawan pa'y alas 8 di makasangpetak, mami. Makaturturog ak nga rodan. Apagsipngat kumapailangan di agawidak. Ang adda nangawag kanyak. Kapilitan, ng restaurant kami. Asino, ti kadwam anang Rabi iti restaurant. Dayjay Madonna. Isupay gaya man tinangawag kan ka. Ang mga masikugan ta ikamat tan tibagina. Di yu pa'y kaya tagmanugang kayo na dagos? Saan amaki ang angaw? Kamatan na kadayjay a babae, tanagwapo ka. Kaya't nangataa abumintas ti pulida. Kaslada kayat mo asawan, Pipita. Anya dayjay. Langam sa ti mabutbutan. Eh, madam, agpakada ko ma. Nagbit ka na uma. Ang makaamo ka. Naimpakim nga rodan, nagiti kawas mo. Eh, tikat ko sawan madam. Agpakada ko ma, nakagpasyal. Day off ko matita. Ilawlawag mo nga min anaimbag. Makaamo ka lata. Kahit asino nga rati kadwam ngagpasyal. Nakapanaw mo't nga rodan ni Jano. Itulnog nakakuma. Agmay sa aklaan, madam. Ado matilugan dita. Mapan ka ka din. Urenton madamdama. Agluto ak pala ti pangaldawan niyo? Saan kan nga agluto? Ada paki pangaldawak. Ada pas kan iti balay ti may isang amiga. Yaka mo nung napanan ni Jano. Pas nansamot agarang kini Madonna. Barukan balasang damot, madam. May saka pa. Amo ka nagsarak da iti dayjay a babae di kalman. Kuwapo nga min kat ti anak ko. Mala iti amana. Agam, natataar ko mamanan no natawid na ti kinapudaw ko. Nasaysayatot lang tayo saan una yan napudaw, madam. Tano, sobrat kinapudaw na kasi saan nagtrabaho. Si kakit di Pipita. Napudaw ni Jano tamang opisina. Panawan nak malangan. Uy, madam. Ay, talaga na itaamo ka ba ko? Nagri ka na tumtumpungan ti ugali. Akite, akatulong kayo. Nasinaglat na tirignak ka na kayo. Nagsingpat kayo. Asla mabainak batan. Tagaan mo kayo itayin manang Pipita? Ijibugya saan, madam? Ado, tinatag di lugar may. Mas kumay ti patatas, repolyo, karos, kinta dumapenat na taong. Madami ugsa. Ugot ti sayo, te. Managrabak kagaya manang Pipita. Kayat ko Madonna lata ti awag mo kanya. Oh, sige, Madonna. Naiso ti kayat mo. Amom samat dun ti pakaistoryaan da daddy kin Nana Valeriana niya. Nagaram idi ni daddy kin Nana Valeriana. Binasted na. Ay? Kasla nang kung ang peso day ka. Nga mabain na ka makibiyang. Mabain na agdamag nakaturong ak lang. Iso nga inawis kang agpasyar tayo ta ada pa kariribuka. Talkan ka manang Pipita. Kaya't nga ni daddy, abalsen na ni Nana Valeriana, babaan ti panang busted ko kini Manong Jano. Anya? Ala, pasensyakan madam. Jakbatan, magawid at katawa. Agbalbalinak sa na chismosa. Saan ka chismosa? Tasya ka mismo ti agistorya. Diya ka mo, nung napasnak ni daddy. Kang mariribukan ka ko na madam, ay stay Madonna. Ay kat, adakan ka day ta. No saan mo ako sunada ni Sir Jano? Basta dama. Iti kinaato, ti mabalin ko ang makita. Daytoy pa'y alina. Agkita tagay amiti daytoy apaskan. Ni Mrs. ko ti makamamoy dagpaskan.
Ngam siyak timay, tasan pa ya makarwar. Apay, nga inasit ganak. Ay niya ti ibagam kanya. Abangan no mabalin ka nga awi sa dinton madamdama. Nabsuga ko, iso asaan na nakasapulat. At pagsasao dagiti mamarta. Masapol ka no di panagwasing. Diyak maawatan na ita panagwasing ay bagbaga. Kansa nagmata mamarta. Makasuya ti pasig analani ta sidaan. Iso ama pantaga ice cream tapno madalusan dagiti bagis ta. Pambar mula da ita, takayat nakamakasarita. Binasted ka lang arudan idi. Arman nakpailaan. No di si bibiyag pa iti asawa mo. Kung naglagid din no bayan na, hindi pa nangawis ko kingga. Kaputasan lamay bosti sa nga galon nga ice cream. Imbay talangan naghalo-halo. Uray tadatapigs na nga ice cream. Kas kalaman naglagawan lino. Kas latoreti ka nga to tinagtutuon at toppings ti halo-halo. Uray la agar arutan. Naibagla nga pagkakatawaan. Tapno sa namadlaw at tumaang wino bumakadin na tao kin lumakay. Anya talaga tirantam kanyak. Amang nga ano saan mo nga mo? Masansan ngagpasyar ni Diano di balay. Agpatpatulong kanyak ta maluglugi ka no ti kumpanyayo. Anya maluglugi ti bagbaga. Naglaing kan. Nagpayam mo. Panawan ka manlangan. Kukwa mo data ice cream mo. Stay, halo-halaw. Imbabain na kit din ni Lino. Apay, asaan mo nga imbaga kanyak? Amaluglugi ti kumpanya, ha? Saan mat amaluglugi, mami? Nangalaaklaan iti idea kan Sir Lino iti panagnegosyo. At nangamin sang kabasit a problema iti kumpanya. Di inamin mo matlaang nga maluglugi ti kumpanya. Sapay nga inam ti salsalawasawa. Ay, saan, mami? Talaga mat asaan a maluglugi ti kumpanya? Saan nakapagbalinan adi makauawat? Anyamat kan ni mami. Nataangan kayon? Nasakit sa amat kinakamiyo. Abinasted yun ni Sir Lino. Ibabawin data ako nam. Alino, talaga DJ Alino. Mabainak lamang aklon. Ngayon kugtar ko, tinaimbaga kasak. May saka pa'y pipita. Kunam nga tajak maamwa na nakipagkita kay ti DJ Amadona. Saan ka amakasao? Tapod no ti kunak, saan? Nagpakada kang ag-day off ka. Sabali mo ti aramidam. No, dagijay nga agama ti pakikadkadwaam. Ijay kalaangan nga katulong. May? Awan mo ti da, kasi ti pan nakipagkita ka ni Madonna. Agpatpatulong tunay. Sika ti katulong? Sa iso ti agpatpatulong. Aglaglangamot talaga ni Madonna a katulong. Sobra amat nga kuyaw da ito nga amam. Iba pa nalaunin ni Madonna. Napintas la no makawasan iti nangina. Pakawan ng kapipita. Ngumno ulitin pa'y. Ituloy mo lang ti panagkatulong mo iti day tadakkel abalay kat isudan ti mangted iti di pa'y naiyawat asweldaw. Pasensya ka na kuman manang pipita. Nairamraman kamot na. Ad-ada nagbalin kayo adakas iti imatang ni Nana Valeriana. Nung maamuan na nga inyuman ko ti problema kini Manong Diano. Saan na? Kapasta mapapanaw ni Nana Valeriana, Madonna? Amok ti kalindagak kas katulaw. Kung saan mat nga tang ipalubos ni Manong Diano? Kasi ti kinunakid eh. No, saan niya kursunada ni Sir Diano? Basta din niya. Saan ko pa'y nga amo manang pipita? Ti kabuteng ko. No, umay nakrautin ni Nana Valeriana pagsasawan. Saan naman ka tang aramidin na ita? Ibabain na lang ti pagbagi na ano kas nag-aramidin na? Sa bagay, ustot ako na manang pipita. Madonna, nagpatulong kagayam kini Manang Pipita. Jesus, kagura lakit nga roden ni Mamang. Mabainak nga ro doon eh. Saan ko maamay ramraman ni Manang Pipita? Anya nga rod ti planom, basteden nak tapno makabalas ni dadim kan Mamang kasta. Allah! Sa bagay, magan ano nak ko mga amin.
sa anak matlaw na agwapo. Nabaknang kayo. No kumamay sa akapag-ong manong dyan, itay-pay alim na ti ulo. Mabainagkan ka. Noon niya lagi tanti pagpadamag ni daddy kini mamang mo. Kasaritak man ni daddy. Saan ko mga min arumbang akas day timbagbagayo kini Nana Valeriana, daddy? May iramraman na ni manang pipita. Gabot, akayat ko abalsan ni Valeriana. Apay adiyo pa'y lamalipatan ti panang busted na kada kayo. No saan nyo kumaan na asawa ni mami? Saan kayo kumabimmak na? Iso akim mabalyo nga ruti kasat. Ulit-ulit lang nga ruden. Ingkugtar ni Valeriana ti kasat na. Kat, kaya't yung abastedek ni Manong Jano. No kayat mo ni Jano ibabawi ko timbaga kini. Makikapya akit din kini Valeriana. Nuan niya man, tisanta na kinawatan di napalabas. Lipatin da kuman, Val. Sikan sa amati saan ang makalipat, Lino. Nasakit sa payla ang tinaka mo, iti panang busted ko itikan ka. Ni saan ka kumabimak na? Nuan niya la di tantim pagbagam kinityanaw. Kwa. Kaya't nakamikit din na pagapaan nga gina. Pakawadun nak. Para ka dagiti anak ta. San mo ka di akayat nga gabalayan talangan, Val? Gabalayan tarupam. Alan, huwag ko namon tamayat kan. Barang napipintas to dagiti agbalin nga apo ko ta. Makaammo dagiti anak ta. Isuda ti agdesisyon. Saan man anak kibiyang dagiti dadakkel ta idi binasted ka? Ha? Agyawan naklaunay kan ka manang pipita. Naimbag, tasaan ko ati numpal ti imbaga ni daddy di abasted ni Manong Jano. Tapno mabalas na ti panang basted na ni mamang na idi. Ay, nairamraman ni Manang Pipita at tinagura ni Mamang. Ang nakatulong mo, tapno saan nakabasteden. Kung nakidikan ko nga nakabasteden na kano, saan nakakayat? Ang kaputa kayat nakmat, saan nakabinasted? Pilyo ka talaga. Uston-uston ay sus. Nagsakit ti kinadal mo. Sus, nagtadumpad ang tikukong. Ay sus. Makapagkasartamot lang eh, makita. Kat, anya ti aramidam aber. Laglagi pam. Adda ni Manang Pipita si imatang. Ay, sakti kanunungan ni Manang Pipita, takatulong mi. Binasted ka kumano saan nakabinagbagaan. Ibagam no anya ti aramidam kanyak inton makapagkasarta. Tadapay gundaway kung agbabawi. Ay, awan binabaw yan. Kat may santo ni Manang Pipita aninang ta. Ala! Takkala pa kay dayawa ka, no may saktuan inang yaw. Uri katulong aklaan. Ay, uri ni Madonna ito nag-asawa kami. Pagbali nag-akatulong, Manang Pipita. Si Kantupo iti pagbali nakakatulong. Huh? Pagbalinin ka nga under disaya. Nakamukay man lang ang sarita. Maksutsapay ka dyan lutuwa ka. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tiraksaat ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumara naman di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingeg.